Muingi wa itura ria Rwaka Kiambaa ni maumirite na kwikirira mihinga ya barabara-ini ya kuma Ndenderu guthii Rwaka thutha wa kuongerereka kwa mitino ya barabara. Toga ciigana ni ciigana tondu wa riri kaba twikirire bampu citu ta icio guo rona andu magithondeka haha uguo gukira kwiragirwo kindu gitaroneka. Wa mbere ri tukwenda twambe matwikire bampu haha kamwiri meciritio horo wa gucokia mucoro ria haria ri mathondeke uria acoretwo haria roundabout-ini ri mambe matwikire bampu haha niguo ikucinyihanyihie kana matwikire footbridge ya gukiraga kuma haha nginya mwena uyu tondu haha ngari cithia na speed itari njega. Hapa hakuna bumps. Kutoka pale Ndenderu hadi huko chini hakuna bump, neither footbridge. So ndo mtu apite kutoka hii eneo hadi lingine. Ukienda ukiangalia wamekata chuma. Ni hapa tu hakuna chuma, lakini hiyo ndo way of passing. Gitumi kia muingi kumira ni gukua kwa muiretu umwe uria urakuitwo ni nduthi uria uraguthirwo ni lori iria irari ihenya-ini, aikari makiongerera ati gukoretwo gukihuanika mitino mahinda kwa mahinda. Matatu ikurugamite haha na lori ikuma na guku rugongo matatu yaumira rimwe lori nayo ni ndo athibidire gukita nayo ri yoka etete mwerekera yakora mundu athiuma haria amugutha na hau hakwa mwiretu umwe na dereva na mwiretu ule magukwite ona mehari mahutu tutie kana meho. A lot of people wamekufa hapa hii wiki. Kesho kuna mazishi ya mtu mwenye aligongwa tena. So permanent solution ndio ikikuwa mtu amegongwa inakuwa yenyewe ilikuwa accident, alipita, aliona footbridge, aliona bump ama aliona zebra crossing, pedestrian crossing, na pia wasisahau signs. Oho ahuthiria barabara ino ni marenda matawa maria mahorire mwaka muthiru thutha wa waya kuiywo macokio na ruhonge rwa kuramata barabara nene bururi-ini Kenya kurehe kihonia gia gutura gia kunyihia mitino ya barabara bypass-ini ya kuma Rwaka guthii Gitaru. Matawa maya barabara njeru ni makagia thaa ici tutigana gukamona mwaka ni muthiru oguo raigua kiuga mwaka umwe ni muthiru riu twakerigwo thirikari igugituteithia atia. Barabara ino yakirwo na ikianjia kuhuthirwo thutha wa mucoro wayo gucenjio na uguo muingi ugitigwo utari na ndaraca cia gukirira na maguru na mithiururoko iria yabatie gwakwo ikieherio. Riu muingi urauga korwo kwahoteka thirikari irute kigina gia kumiaka ta uria yarongoreirio hau kabere. Hapa hakuna bumps. Kutoka pale Ndenderu hadi huko chini hakuna bump, neither footbridge. So ndo mtu apite kutoka hii eneo hadi lingine. Ukienda ukiangalia wamekata chuma. Ni hapa tu hakuna chuma, lakini hiyo ndo way of passing. Riri no ikinya rimwe riria aikari aguku megathikira niguo kunyihanyihia mitino ya barabara iria ikoretwo ikihuanika mahinda kwa mahinda, na riu metereire thirikari nene kugerera ruhonge rwa uramati wa barabara Kenya kurehe kihonia gia gutura. Handu-ini ha Inooro TV kuma Rwaka Kiambaa kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.